Sonra da Suruç'a gittim. پشتی راشم سروجی سروج تشتن قال کی غریب عجیب چه بودن پلیس مخستن هواره من خستن از بدم دیوار پشت دیوار کل کردن و دور درافیم تا کنسر ورده من کنسر دابای الویده که نکایدر کتبه ما از رواندم شوی داری bir her saat mravandın. Şum doğu beyaz dağrı, şum Batman'ı, şum Urfa, şum gelakiciye. Az hartım ro bazdım. Asker polis peşimde bu hartım. Şey ne bu? Az kadar katam konseri. Az birim sünyor Suri. وجبه که چوم شامی از دمسته همام و حتی از هاتم در شامی و حتی آنها الورم. سال 1776 آلمانیا الباجار برلین بجهات بود. بزمانی خونی کردی دوی سالی دی کاری بود آزادی کنسر بده. برنکی مزن پیش کرد. لزانگوها بون و برلین کاری بود موسیقی خورد بردوام بکه. هر بس نویساندن کنسر دان. هرچی قصیده فیر بود هر فیرمونا خوشی هاو قصیده. Almanya bu azadi dengi yudhat guhdari kırın konserde Türkiye خداخه و دزیبو هنک سترانی وینات صار 1982 البوم آگریده و سترانا جانی قلپاند بون ترکیش taraf İbrahim Tatlıses hatta an hacı kesi nizani bu be AK'yi. Çıkardığı Agiri adlı albümündeki Cane Cane şarkısı uzun süre asıl bestecisinin kim olduğu bilinmeden İbrahim Tatlıses'in yorumuyla tanındı. Cane 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 vere meydane dilimin pürbeşeydi dilane dilane cane 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 vere meydane. Bundan sonra her beste, yaptığı her şarkı Şivanperver'in ününü Avrupa'da iyice arttırdı. 1983'te İsveç'e yerleşti. Paris'te salı 1982'de dısıl saliye şoreşa Fransa'da dinav bist hunermendi navuden Şivanperver Röportajda kullandığı 4 oktavlık sesi dinleyen herkesi çok etkiledi. Bundan 2 yıl sonra katıldığı konser ise çok daha önemliydi. London 1991'de stadyum konseri gelek mazın u gelek hunermendê navûdeng navana Şivanperwer hebû ji bo alîkariyan penaberên Kurdî got zulma Saddam baz dabûn bi aliyê de di şerê Kuwêt de. û ji ber wê yekê xatûna diyana jî hazir bû. Xatûna diyana gelek tesîr bû bi dengê Şivan û hate cemûyî pîrozbaya wî nakir. Şivanperver hatta hazidi sih albuni derxistiye. Gelek ve helbesti yuni visandine. Hinek jê galerîn folklorîne. Û Avropa dengê Kurtê nas kirin Şivanperwer. Çar parçe dünyayê jî derketiye şano İsrail. En büyük dinleyici kitlesine ise Kuzey Irak'ta verdiği konserlerle ulaştı. Vake kahraman ki galeri vinanastıkın. Şivanperver derdin kurdan siyasi ve civaki bitambura xab dengi xani zaman. Siyasete ve Kürt partilerine ise mesafeli durmayı tercih etti. Ünlü Kürt sanatçı son olarak geçtiğimiz yıl uluslararası Sala 2008 maha Şubat idi. یکیتیا اروپا کنسرت جبو دیالوگ کانال جهانی کنسرت جهانی بداخست. نوا هنرمندی آماده ایمازن Şivanperverci آماده بود. Gelek Brez و Brez'e او peşivazı. Konserin kuşkusuz en çok alkışlanan konuğu Şivanperver'di. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie den großen kurdischen Musiker und Sänger Şivanperver.
Şivan Teyze. Şimdi ortada İro değil. Türkiye guharti heye. Doğakti Xodeş bo got strani Kurdi gotin tu duri Türkiye ket u çu sürgünü. İro Türkiye diye guhartin. Li Diyarbakır li Urfa siyediye vahane, resme vahane, jeste hevdu dravinin. Hun çava ve guhartin Türkiye dibinin. Kek nithat. Bedemere gelek teşten guhartin. O gel vena gerek Türkiye jibe guhartin. O bu guhartna hani ji berfiletir bike. Ez bixwe hunermend ki hemû welata qedixim. Berî çend sala li Hewlêrê konseyek de pîrek hat bi alîmî de jinik mezin bi emir hinek mirova neştin gobên goberdin belavê hate alîmî de ez bihên dikirim got du kurê me ji bo golta guhdar dikirin Saddam ewdar vekirin ev însanê hanî bi vê mosîqê de xwe dibînin û moralê wan bilindtir dibe ji ber vê yekê ez ûro dibînim got Tirkiye gerek şita berfiletir bike û vê guhartina xwe jî hîn mestir bike heger dewlet ji bo heq û hiqûqê mirova hebe gerek ji bo hemû kesî be heger ji bo jiyana wana xweş bike gerek ji bo hemû kesî be ez vê nadibêjim gerek dewlet hemû kesî hembêz bike û hezkirina xwe jî pêş hemû kesî bike bê cudatî. Yani bence bu devlet, madem ki devlet insanların hak hukukunu korumak için, insan yaşamını güzel şekillendirmek için kuruluyorsa, bu herkesi bağrına almalı, herkesi kucaklamalı, herkese sevgi vermeli. Fakat bir de tabii terör للميدان terör هي وتبخو حتى أنا نبوي تأندام دري خصنا نبوي نكتي بارتي هذه كما تقولوكر neden böyle davrandınız? Ben sanatçıyım. Ez hunermendim kaka hunermend hunermend خوشویستی چید که داری آشتیت چینه هنرمند خوشویستیاویش همو انسان هایی از براستی از کردم اوز هنرا کردی چید که لی خوشویستیامه همه کسی هایی چه کسی گوهاتی وی دنیایی مافی وی جیانید هایی بزمانی خود چانده خود همه تشتی خونی گوهایی هلبت ترور تشکینه باش مرۆڤ هاتنێ vê dinyayê got bijî ne got bên kuştin mafî hemû kesî heye got jiyanê bike Kurd be Tirk be çi dibe belav bibe û çi rêxistinê siyasî got terorê bikartînin gerek hunermend dijî wê derkevin û rexnê xwe lê bikin. Bence kabul etmemeli, eleştirmeli.